Ia sábado fim de semana né, Instituto Superior Cristal Serviço Hamutu com Armadewa University, no Balai Bahasa Bali, realiza seminário onde halo apresentação para resultado pesquisa Conaba, mapamento dialeto lexical Oin e Timor-Leste. Nebe seminário né, realiza ia salão encontro Cristal Bali de Delhi. Chefe Departamento Língua Inglês Instituto Superior Cristal, Charles Guterres Sateten, Cristal coopera com Armadewa University, onde halau pesquisa internacional e Timor-Leste, liu com a dialeto sira nebe atulakon. Que join international research. Namos ni título kono ba onsa ita at halo salva de guarda ba dialeto sira nebe maka atu coisa lakon. Ami começa a que halau pesquisa ne ia fulan janeiro, halau pesquisa, depois to ia fulan junho, que hawatarasi au bahalo analisa data, que hamutu ko Universidade Armadewa, nomos que pusat palai bahasa, que pesquisa kuira que saída maka que ami hetan terreno, ita kata liang ida nebe maka que agora dá que existe ia sukul merah, que liang naran rasik ma que liang mantala. Que liang nerasi ita kata quase atulakon. Tamba sama hodian quase atulakon tamba ihadek que família ihadek que umakan sanolu maka que bele kolia liang ne ho lancar. Nomos liang ne rasik mo so sukul merah rasik que sira que jarang usa atau komunikasi diária. So sira so usa dek iha tempo kanu que halo sermoni kultural anesam que halo que quando vai ritual speech sira que usa balian da doli para hodi que bele haruha ba natureza para bele for proteção ba itaema de memórias nós vamos a recursos naturais sira e nem maka que vai que usa liang mantelana mas infelizmente quando vai hira itaba que bahalo entrevista que entre que pai mãe uan siramos que da rumah sa babar sir compreende mas todo tempo tu kuliah marasca, tamba que sira prefere lia atau kuliah que teto hotok dere tamba nia ia pengaruh makas. Ia Fatin Hanestan, docente mestrado linguística, UCI Universitas Armadewa, afirma situação utilização língua ia Timor-Leste ne único tebes, tamba ia dialeto oin nebe komunidade sira usa. Dengan kami melakukan pemetakan variasi dialek bahasa-bahasa daerah di Timor-Leste, kami menjadi tahu bahwa fenomena atau situasi kebahasaan dari bahasa-bahasa daerah di sini sangat unik. Kenapa kami katakan sangat unik? Karena di satu rumah itu bisa lebih dari satu penutur bahasanya. Jadi orang tuanya berbahasa daerah lain, kemudian menantunya berbahasa daerah lain, anaknya berbahasa daerah lain. Kemudian dia akan memilih bahasa daerahnya kepada siapa dia berbicara. Jadi misalnya menantu berbicara kepada tetangga, dia akan memilih bahasa daerah apa, dengan suaminya dia memilih bahasa apa, dengan orang tua suaminya dia memilih bahasa apa. Jadi itu yang kami temui di lapangan. Cuman yang kami temui di lapangan juga bahwa penutur bahasa ini sudah sangat sedikit. Sehingga penutur bahasa Mantela terutama harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sehingga bisa dilestarikan dan jangan sampai punah. Karena seperti yang sudah kami paparkan tadi bahwa keberagaman etnis dan budaya itu menjadi salah satu unsur dari keberagaman bahasa. Dalam hal ini bahasa daerah dengan jumlah penutur minoritas itu harus menjadi perhatian dari pemerintah karena ketika ada sentuhan dari bahasa lain dari penutur masyarakat multilingual, di situ dia akan semakin tergerus. Entretanto, pesquisa ne halau durante tinan ida, nebe pesquisa ne realiza ia suku Ulmera, posto administrativo Bazar Tete, município Liquiçá. Ia seminário ne participa o vice-presidente executivo Fundação Cristal, reitor Cristal, vice-reitor Cristal, representante Unesco, decano educação no docente Sira.